Ovaj veliki grad bio je izgleda od uvek ovakav, istrgan, prosut, upravo kao da nikad ne postoji, nego večno nastaje, dograđuje se i oporavlja. S jednog kraja niče i raste, a sa drugog vene i propada. Uvek se kreće i talasa, nikad ne miruje i ne zna šta je spokoj i tišina. Grad na dve reke, na velikom prostoru, sapet vetrovima. Tako je o Beogradu govorio Borislav Pekić. Moje ime je Lena i sada ću vam opisati Beograd. Beograd, beli grad. Beograd, glavni i najveći grad Srbije. Prva naselja na široj teritoriji Beograda datiraju iz preistorijske Vinče 4800 godina pre nove ere. Sam Beograd su osnovali Kelti u 3. veku pre nove ere, pre nego što je postalo rimsko naselje Singidunum. Kelti su bili narod koji je naseljavao Evropu i tvrdi se da su bili prvi ujedinitelji Evrope. U jednom trenutku su se nalazili na teritoriji cele Evrope. Imali su ogromnu vojsku koju su činile razne nacije. Rimljani su Beogradom ovladali početkom 1. veka nove ere i pod njihovom vlašću bio je čitava 4 veka. Vojnici legija čine prvu rimsku vojnu posadu u Singidunumu. Iz tog perioda potiču grobovi u obliku bunara pronađeni na Trgu Republike i drugim mestima u gradu. Pored Singidunuma, u sastavu Rimske imperije bio je i Taurunum, današnji Zemun. Nalazimo se u parku Taš Majdan. Sa turskog jezika reč Taš znači kamen, a reč Majdan znači rudnik. Na ovom mestu se iskopavao predivni beli kamen još u doba starih Rimljana. Pored parka Tašmajdan iza mene nalazi se bulevar Kralja Aleksandra. Od pravca Mokrog luga sve do pravca Kalemegdana prolazio je Rimski vodovod. Rimski vodovod je bio dugačak nekoliko kilometara i građen je baš od ovog kamena sa Tašmajdana. Nalazimo se kod crkve Svetog Marka. Ispod nje se nalazi podzemna pećina. Služila je u rimsko doba za vađenje kamenja od kojih su se pravili sarkofazi i grobnice. Tašmajdan je imao burnu prošlost. Ovdje su spaljene moštve Svetoga Save. Ovdje je Karađorđe 1806. godine podigao šator u borbu protiv Turaka. Tokom Drugog svetskog rata Beograđani su se sakrivali u pećinama ispod Tašmajdana. Kelti su Beograd zvali Singidun. Singi označava okrugli, a Dun utvrđenje. Rimljani su Beograd zvali Singidunum. Beograd je dobio naziv po belom krečnjačkom kamenu od koga je napravljen greben i tvrđava. Ime je nastalo oko 630. godine dolaskom Slovena na ovo područje. Međutim, prvi put se spominje u pismu 16. aprila 878. godine. Taj dokument se smatra najstarijim pisanim tragom o gradu, pa se taj datum slavi kao Dan Beograda. Zbog zavidnog geografskog položaja na ušću dveju reka, na samoj raskrsnici trgovačkih puteva između istoka i zapada, Beograd je kroz istoriju napadnut 115 puta, a čak 44 puta potpuno razoren i sravnjen sa zemljom. Ipak posle svega on se uzdizao i gradio, pa ga zbog toga zovu još Beli Feniks. Srpska vladavina Beogradom počinje 1284. godine, kada srpski kralj Dragutin dobija na upravu Mačvu sa Beogradom. Despota Stefan Lazarević je Beograd vladao od 1403. do 1427. godine i to je vreme pravoga procvata grada.
Beograd je ne samo prestonica srpske države, već i najvažniji privredni, kulturni i verski centar. Beograd leži na ušću Save u Dunavu, centralnom delu Srbije, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Okolinu Beograda čine dve različite prirodne celine. Panonska nizija severno i Šumadija pod voćnjacima i vinogradima, južno od Save i Dunava. Najistaknutiji oblici u reljefu šumadijskog pobrđa su Kosma 628 metara i Avala 511 metara. Da li ste znali da Beograd leži na čak 30 brda? Neka su vam već poznata, ali za neka sigurno čujete prvi put. Banovo brdo, Banjičko brdo, Belo brdo, Veliko brdo, Vodičko brdo, Vračarsko brdo, Glumčevo brdo, Golo brdo, Erino brdo, Žuto brdo, Zvezdarsko brdo, Julino brdo, Kalemegdansko brdo, Kanarevo brdo, Labudovo brdo i mnoga druga. Broj stanovnika u Beogradu je oko 1,5 milion. Najveći je grad na teritoriji bivše Jugoslavije i po broju stanovnika četvrti u jugoistočnoj Evropi, posle Istanbula, Atine i Bukurešta. Grad Beograd ima status posebne teritorijalne jedinice u Srbiji sa svojom lokalnom samoupravom. Njegova teritorija je podeljena na 17 gradskih opština, od kojih svaka ima svoje lokalne organe vlasti. Beograd zauzima preko 3,6% teritorije Republike Srbije, a u njemu živi 21% ukupnog broja građana dela Srbije. Beograd je takođe ekonomski centar Srbije i središte srpske kulture, obrazovanja i nauke. Grb Beograda je nastao 1931. godine i tada je rečeno: grb Beograda mora imati oblik štita koji se na dnu završava lakim šiljkom. Elementi grba: nacionalne boje, reka kao simbol iskonske snage Beograda, rimska lađa kao simbol starine Beograda, bele zidine sa kulom i otvorenom kapijom. Zidine predstavljaju varoš Kula, grad, a otvorena kapija slobodan promet. Zemljište u klinu grba među rekama i pod zidinama je crvene boje kao simbol krvi, večitog stradanja i patnje Beograda. Reke su bele boje prema heraldičkim zakonima, zidine varoši i kule su bele boje kao simbol belog grada, nebo je plavo kao simbol nade i vere u bolju budućnost. Beograd je grad burne istorije. Ovaj grad ima predivne zgrade, parkove, ulice koje kriju zanimljive priče. Svaki put kada bi Beograd bio srušen, uvek je građen lepši i bolji. U ovom gradu se mogu videti stare i moderne zgrade, veliki bulevari, spomenici, mali i veliki parkovi, novi trgovi. Nadamo se da smo uspele da dočaramo istoriju Beograda. I za kraj, ne smemo da zaboravimo da je i Beograd grad budućnosti. Beograd je divan evropski grad koji leži na lepom plavom Dunavu.